Predsjednik Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić. Mi smo kao diplomirani agronomi shvatili značaj Saveza, njegov značaj u nekoj stručnoj nadogradnji, u protoku informacija, pošto je veći deo grupe koja je danas ovde su nezaposleni agronomi, da kroz delovanje i sami se nadamo nekom svom angažovanju stručno. Cilj je svrha današnjeg okupljanja? Cilj je da se izabere predstavnik podružnice Čačak koji ulazi u Skupštinu Saveza i da se na taj način, znači, povežemo, to je u stvari da se umrežimo, da se organizujemo i na lokalnom nivou i da na taj način dobijamo kvalitetne informacije, bilo iz stručnog dostignuća, da se jednostavno omogući protok informacija. Koliko podružnica broji članova? Podružnica negde oko 50 članova će imati sigurno. Naš interes poljoprivrednih inženjera je da izvršimo umrežavanje naše, da pomognemo ministarstvu, državi, da poljoprivreda jednostavno nađe svoje mesto i put kakav je trebao da bude još odavno. Znači, imamo izuzetnu podršku od profesora Ševarlića, koji je i predsjednik Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije. Do sada su izabrani predstavnici u Kraljevu, Ivanjici, Kruševcu i osnivaju se, znači, podružnice po svim gradovima širom Srbije. Srbija ima 228 poljoprivrednih savjetnika za rad sa 500.000 registrovanih gazdinstava u zemlji, 780.000 porodičnih gazdinstava i preko 4 miliona hektara obradivog zemljišta.